Yerler bir yol görüyor adamı. Hadi yapalım kızlar. Hayvanlardan almıyor. Аябай кубанып атабыз, рахмат ушунчалык балдарыбыз бар экен, элибиздин чукур эмес экен. Жакшынакай балдарсыздарыбыз силерге ийгилик каалайм. Кудайым берекелүү өмүр берсин, uzun ömür versin. İşimlerge rivaj versin. Hiç kan bolmogula. Önü ösüp yüre vergile. Başına versin bana. Kırgızistan'ı ösün, gül dösün. Gül döt gülen yanayından. Rahmat. Kınç bolgula. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat. Tinchlik bo'lib tursa, stabillik bo'lib tursa, bundan Rahmat jenim, kan bolgula. Ekonomika o'saveradi, endi shu yaxshilaveradi. Kınç bolgula. Başına taşlar. Mayli, rahmat. Rahmat, yaxshi. Rahmat. Barliq şartlar tüzümdür, yaxshi. Zamanbap apparaturaları bilen kamsыздалды. Bu yerden birinci projemize geldiğinde bu kabinete girişip bu yerden Zamanbap müziğine tekşerilir. Balan состояниесі tekşerilir. Bu yakta vraçlar olarak. Egerde жақсы болса, ол жерден асфальт ол крестадан отырғызып, асфальтты көріп болса, ол жерде 6-4 бөлімдері бар. Ол жаңағыдай нормальный физиологический герой болғанда, сондай многофункциональный несіне отыру біліп, болады, ішіне келіп, отырып, азыр күршірді баяғы кейбір ұтмалар бар, кейбір аялар қалмақты әрқандай ұтмалар бар, нормальный физиологический герой болғанда. Немеде ол ішінде бар? Ванна. Ваннада су бар. Бар ма? Бұл жақта саны көреді. Реанимационный стол деп қойды, жағына төрелгенді, оның матрасы дағы жылылық береді, бұл жақтан дағы жылылық береді. Бұл жерден витамин D өтеді, егерде сарғыш болып көреді. И біз резинный показательдерді ченеп тұрады. Температураны бұл жаққа прикроватный монитор қойылып, азырда көрсете өсізді. Салмағын сразу мынандай электронды есіге салып тұрып едеміз. Бұл шампион. Как это как Бұның жүрегін соғышын қарайды, жаңағыдай врожденный порог сердцевой инструмента сразу анықталады. Bir momentde qancha uni qabul olasiz? Bir momentde 6 paralelno ro'y bo'lsa bo'lib, sutkasına 6 ayımızı kalmasa 36 ro'y sutkasına kalır. Sutkasına 36. Sutkasına 36 töreyin degende olanda bu yerde töre bitkenden keyin menemenin mala çoğu yerden 2-3-4 gün şu yerde özüne qabuluna gelip 4, анан 3 номерлик бар. Ар бир палатада санузел бар, туалети менен. Бул жакта да зал ушундай. Бул жакта туалет. Раковина менен туалети бар. Душ жок экен да? Душ бирет. Душ бул жакта. Душ так задым. Врачка колдону жууп, перчаткаларын кийип, маскаларын кийип, операционныйдан келишет. Бул айтып кеткендей, бүт аборттордун жамы бул наркоз бере турган оборудование, дыханиясы трубкалары менен наркоз бергенден кийин иштери бар. Искусственный дыхание менен камсыздоочу оборудование. Бул немецкий ватер, китайский ватер деген оборудование. Бул жерде патологиядан атайын система, ламинар контроль деп коет. Абазды тазалайт и обеззараживает 99% микробтордон. Именно ушу операционный полега тап-таза бар дейт. Бул аябай уникалдуу система. Бул болсо бул да уникалдуу жабдуу. Бул роженицанын
Üç yer kapı götürüp burasında. Bu da onun tane hareket eden 2,5 kilogram şeyin türevi olsa yine olur. Uşular bilen zaman uşullardan 2,5 kilogramga çekişine bağlı. İçinde büyük davleniyası için turgan aparatlarla işletilmiş. Var mı? Pat külçe edildi mi? Var. Sırtından da karab. Жүректің соғышын, кислородтың büyük damlalarda monitör gösteriyor. Портативный УЗИ аппарат. O da buna передвижной, ileride gerek olurdu. Bunun kaydınдағы, ененіңдағы арызықтықтары состояние, қимылы, активностьтары. Бұл жерде де реанимациялық столиктер бар, инкубатор, ИВЛ аппараттар бүт мониторлы в реальном времени және хуже. Rayonga koyuşumuz gereken ama rayon düşünüyoruz. 4 rayon var. Bunlardan yaptığı reanimasyası. Bu хирург tapısına girer. Bu yakın radyolog kaçırıcı işi. Burada tuvaletleri var. Burada anlamlarında ilk operasyonu nasıl olur? Burada keserve seçeneği fizyolojik olmalı. Burada da birkaç narkozlu aparat avtomatik şekilde burun yanında narkozlu iğnemeden misal için akıl sahip dozasını anesteziyolog özü kılsa hazır bol avtomatik vaktisini veresin 15 minutada bunday dozаны kirgizesin dep turup bu жағынан дыханиясын камсыздап берет. Бұл болса ушул аппарат иштеш үчүн өзүн кислородный генератор деп коет. Бул жерде дефибриллятор эгерде кокусунан аяктын жүрөгү токтоп калса дефибриллятор менен кая жүргүзүп койсо болот. Özünüzün хирургтар бар мı? Операция кылып Бар. Реанимациядан чыккандан кийин ушул жагына чакырылып врачтар бүт мониторлору бар. Врачтар болсо врачтар Самый последний модель оборудования. Детская больница. Бұл детский больница. Manipülasyon gerek olsa uşul yerden götürülüp обучение сайва минимальный, здесь только постоянно почти жоқ. Стеналар барик менен обработка кылган. Защита сайва цифровой. Бул жерден принтерден снимок чыгат. Азыр пленка эмес. Тияқта снимать Даларында хирургиялық балдар емес, терапевтический да балдар бар. Ошолорго ойноп бири-бири таанышып, больницалар ичине коркпой, больницалардан келип ойноп гастро, мисалы үчүн баягы жутуп туруп, казандын ичинде жылат 12 чейге чейин киргизсе болуп, язва, эрозия, гастриттин баарын аныктайт. Кандын биохимиясын 26 анализин өзү жасайт. Пробиркаларга салынат. Турецкий больницада ошондой экен. Ошондо автоматический. 5 мүнөттөн чыгат. Булар чоң мектептен 2 койкада турган. Бүкөттөн бирдей, э? грузовой койкалар толук менен батып. Бүт болсун мынакей мекемеңер эми. Эң акыл күлгүдөгү аппараттар менен камсыз болуптур мына. Япониянын, Германиянын дегендей. Жакшылап колдонгула эми.
жакшылап колдонгула, жакшылап балдарды дарылагыла. Балдар биздин келечегибиz, билесиздер. Ошондуктан эми балдарды жакшы карашыңар керек, жакшы иштешиңиздер керек. Бул жерде башка жакта региондордон, Бишкектен жана башка региондордон келип иштеген курактемелерге ушу персоналдарга ар бирине мына сиз өзүңүз айткандай ипотекадан үй капчык беребиз. Жалалыктан, Сузактан. Өзүңүз алып келген эки эмени берип койсоңуз. Ким? Главврач. Главврач. Мынакей. Кут болсун ушул. Дагы бир жолу. Кут болсун мекемелер, төрөт үйү, балдар үйү деген. Мына биз балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан мынакей жакшынакай кылып колдонуп ушуну. Төрөт үйүн дагы колдонуп, бул бир эле район эмес, эки райондун ортосунда кызмат кылса болот экен да. Мен жанагы сөзүмдү айтып өттүм го, мурда билесиздер, азыркыга чейин деле тапкан ташынганын катып Дубайга алып барышат, Москвага алып барышат, башка жакка катышат ушинтип. Булар болсо тескерисинче тапкан ташынганын салып элге берип атат. Элде болсо анан бизде болот. Бардыгы ушундай принципти кармансаңыз жакшы болот эле биздин байларыбыз бар. Алла разы болсун. Рахмат. Алла Тааланын назарында болуңуздар. Элдин баары сиздерге бүгүнкү күндө ыраазы, келечеги муун болгон ушул жерден эли журтка мамлекетибизге кызмат кыла турган эр азаматтар төрөлүп 8 миллион, 9 миллион деген сандар көбөйтүшкө Аллахтын насип этсин. Жүзүңүздөр жарык болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун, эң негизгиси тынччылык, мамлекетибиз аман болсун. Алла